cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batanu, abandi babiri barakomereka bihagije dore yuko bendaga gucika n'amaguru. Iyi mpanuka ibaye ku itariki zisaga 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Iyi mpanuka ibaye mu masaha ashyira saa sita z'amanywa. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Imodoka yavaga Dani Town ijyanye abagenzi Nyabugogo, n'imodoka irimo iva mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi nayo izanye abagenzi hano mu mujyi wa Kigali. Byaje gucakiranira hano ku Kinamba neza, biza kugongana birangira batanu bakomeretse, abandi babiri barakomereka bihagije dore yuko bendaga gucika n'amaguru. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa cyane, iza kuvura abantu bakomerekeye mu ino mpanuka. Yaje yirukanka kugira ngo abakomeretse bataza kuhaburira ubuzima. Iyi mpanuka yarishije benshi, itera benshi ubwoba dore ko abaturage bari bashungamirije ari benshi. Iyi mpanuka yarishije benshi, abandi ibatera ubwoba. Iyi mpanuka rero yabaye mu masaha ashyira saa tatu. Iyi mpanuka niyo mu kuba n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka ya kwasiteri, nibwo yaje kudepasa nabi arangije agongana n'imodoka n'ubundi mu bwoko bwa kwasiteri, nayo yari irimo iva ku Gisozi izanye abagenzi hano mu mujyi wa Kigali. Nibwo rero mu kudepasa yahise igonga iyi modoka yindi. Akenshi polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ivuga yuko kudepasa ariho amakosa menshi abera. Hari igihe ushobora kudepasa imodoka ahantu utareba ugasanga uyisugwa mu ikamyo, ugasanga imodoka irakwishe. Gutyo rero kudepasa utabanje kureba imbere ni ikosa rikomeye cyane. Bityo rero polisi ishinzwe impanuka mu muhanda ubwo yahageraga yahise ipima abantu bashoferi kugira ngo irebe nimba batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Mu kubapima basanga ntago bigize banywa ibisindisha. Bityo rero polisi isaba abashoferi kuzajya batwara ibinyabiziga batari hangover, kandi kudepasa bajye badepasiriza aho byemewe, kandi kudepasiriza mu ikoni ntago byemewe. Ni mu gihe umushoferi wari utwaye imodoka ya kwasiteri yavuze yuko mu kudepasa kwiwe n'ubundi yadepashirije aho byemewe, ariko bikarangira asanzemo indi modoka. Bivuze ngo rero ni impanuka yabaye itunguranye ndetse itateguje. Ubwo umushoferi rero ibyangombwa by'iyo byatwawe agasabwa kuzatanga amafaranga 25,000 byo kudekarara impanuka kugira ngo uyu wundi wa kwasiteri utari mu makosa ndetse bazabashe kumukoreshereza. Ni mu gihe rero uyu mushoferi wese bamuhereza agapapuro ko kugenderaho traffic police, bivuze ngo bamuhaye kugera ku itariki 3 azaba yadekaraye aze yishyura 25,000 kuri polisi kugira ngo uyu mushoferi wundi wari utwaye kwasiteri yindi azabone uburyo ki asirasi imukoreshereza. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimero rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi mpanuka ibaye none ahangaha. Iyi mpanuka ikomye benshi mu nkokora. Iyi mpanuka irijije benshi cyane. Ni mu karere ka Nyarugenge, ni mu murenge wa Muhima. Imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yavaga Dani Town yerekeza abagenzi Nyabugogo, ubwo yaje gukora impanuka mu masaha ashyira saa 3 z'amanywa, hagakomerekeramo batanu, abandi babiri bagakomereka hafi yo gucika amaguru. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ize itabare abakomerekeye mu ino mpanuka bataza kuhaburira ubuzima. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ubwo yahageraga yapimye bano bashoferi bombi isanga ntago banyoye ibisindisha, ariko iyi modoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yavaga Dani Town yerekera Kinamba ijyanye abagenzi Nyabugogo yaje kudepasa aho bitemewe, ihura n'imodoka yindi iri mu bwoko bwa kwasiteri yari imituruka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Biza gucakiraniramo hagati. Iyi modoka ya kwasiteri isa gukubitana ino yindi ya kwasiteri ndetse abantu barakomereka, abandi babiri benda gucika amaguru. Traffic polisi ivuga yuko umushoferi wese ukora ibinyuranyije n'amategeko kudepasa aho bitemewe azahanwa, dore ko umushoferi yahanishijwe 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bamwambura perime yiwe, bamuhereza agapapuro ko kugenderaho, azajye kudekarara kuri asirasi, azishyura 25,000 kuri polisi kugira ngo asubizwe ibyangombwa byiwe byo gutwara, ndavuga kategore. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi watwaye ikinyabiziga ashaka kudepasa aho bitemewe, birangira akubise indi modoka hano ku Kinamba, ni mu murenge wa Muhima, ni hano muri
muri zebra crossing, ngira ngo abenshi hano murahazi, nta byinshi ndibwirirwe mvuga. Murakoze cyane, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, ni urwo rwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuke gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona byinshi dukora mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibarinde, Imana ibahereze umugisha, mugire umunsi mwiza, uwa mbere mwiza, muwutangirane ingamba zishya ariko muri kumwe n'Imana. Turabakunda cyane.